okufa kwa DHO wa Kisoro Steven Nsabiyumva kwasiga abantu bingi muri Kisoro bino obufuki obu bagumize ngo baferwa omuntu obire nakunda omurimo gwe kandi ari kuguha ekitinisa. Ejo ku mugoroba niho twumvishije amakuru ko yagiye kureba Imana ye. So turi kubabara twese kandi family yose iri mu soro. Honorable Achifeza Grace Ngabirano ori woman MP hawa district ya Kisoro we nagira ngo Kisoro yaferwa omuntu w'amani. Kubasaba ngo mwese abanyagisoro mwihangane kandi nanje mbabaranye namwe tuvuye umuntu wari umuntu w'ubwenge cyane bwinshi cyane kandi warukunda gukorera abantu be. Turi abana batanu, abahungu batatu n'abakobwa babiri. Indiana Richard orumeya wa Kisoro municipality kandi orumwinishe wa Steven yashasha nawe. Umuntu ukomeye cyane mu district yacu ya Kisoro kandi no mu Uganda yose. Ntabwo byoroshe kugira ngo tubone DHO umeze nkawe yakoraga n'imbaraga kandi akoresha ubwenge bwinshi. Turamuhombye ntacyo twabikorera. Richard yashobora ngo baza kuzika ahizoba ryo rwakana. Dr. Emmanuel Bahane medical superintendent wa Kisoro district yabere ko kushasha ahabo kuferwa mukama we. No mu COVID na Ebola adufashe nka district kureba ngo iyo ndwara tabo ifashe ku bantu bacu. So nka district n'abasawo twese turukumva twakubise n'inkuba ko uyu muntu yari umubyeyi kundaga gukora. Dr. Steven Nsabiyumva akakora mu marwariro mingi ga Kigezi kandi ubwa DHO abira bumazire mu myaka yo kurenga muri 10 yafera ha myaka 5 na mwenda y'obukuru gasha kwa keta tuzarirwe.